мо имрӯзо бисёр мебинем ки бо ҳамин пуле ки ҳозир ҳазрат нумбар карданд бисёр масҷидо обод мекунанд. Баъд ҳамин чӣ мешавад? Ва ҳатто шоҳиди як ҳодисаи дигам шудем ки як инсон барои як толибилм якчанд китобо аз ҳисоби ҳамин пуле бигем наркотик мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамхеле харида додагиа. пул агар пули ҳаром бошад, соҳиби пули ҳаром бояд аз вай пул халос хӯрад. Масалан дар дасташ $100,000 ё $1 миллион пули ҳаром дорад. ин пула чӣ кор кунам? Муфти агар фатво пурсад, ҳеҷ кадом муфтӣ намегӯяд ки пулои даронда партов, вай пули ҳаром аст намегӯяд. Вай пули ҳаром аст, лекин истифода набарад худаш. Барои ҳамон одам ҳаром аст, лекин вай пула бояд ба умуми хидмати мусулмонҳо сарф кунад. як коре кунад ки ҳамаи мусулмонҳо аз вай истифода баранд. Бинобар ин аз вай пуло халос хӯрад. лекин вай пул кати масҷид сохтан, масалан кори хайр кардан савоб надорад. Фақат барои чӣ савоб мегирад? Барои тавбаш. яъне одам тавба кард. Тавба ин не ки эй Аллоҳ ман тавба кардам, дига ин корро намекунаму ҳамон пула хӯрда гардад то охири. ҳам тавба кунад, ҳам авай пуло халос хӯрад. пулои бурорад аз байни пулои ҳалолаш. ҳарома бурорад. тияд ягон касба ки ман ина дар роҳи ислому мусулмонҳо сарф кун, гуфта худаш халос хӯрад, барои тавбаш савоб мегирад. лекин ва одам садақаи ҷория кардагӣ бар ин, як одаме ки аз меҳнати ҳалолаш ба хидмати ислому мусулмонҳо сарф кардааст, аз ҷумлаи онҳо нест. яъне вай пул савоб надорад. фақат барои халос хӯрдагишу ҳамин корро кардагишам имон набошад, ҳамин кор намешавад. масалан як одаме ки имон надорад, $1 миллион шам хе бурарда наметиҳад. аллакай имон дорад, яъне бовариш то ҳамин дараҷае расидааст ки аз баҳри ҳамин пули ҳаром баромад, барои худаш истифода накард, фақат пулои ҳалолаша гирифта мон ҷудо кард. барои ҳамин қадар кораш савоб мегирад ва Аллоҳ таоло карим аст. лекин ин одам баробари он одаме не ки бо меҳнати арақи ҷабин дар роҳи Аллоҳ таоло хайр кардааст. касе ки бо меҳнати арақи ҷабин аз ҳалолу пок як дирҳам агар хайр кунад, Аллоҳ таоло вай ба дасти росташ қабул мекунад. сипас месабзонад. чӣ хеле ки якии шумо як тойчаашро месабзонад, гуфтанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, Аллоҳ таоло як дона хурмо агар садақа кунед, ҳамуна месабзонад. ҳатто монанди кӯҳ мекунад. рӯзи қиёмат ҳамун ҳосилош кати мегирад одаме ки хайр кардааст. яъне агар ҳалол бошад. лекин агар ҳаром бошад, бояд халос хӯрад, яъне бурорад аз байни пулҳояш ва аз вай халосӣ хӯрад. мақсад асли пулошон ҳарому баъди ин ки тавба кардан, тиҷораташонро ба ҳалол табдил додан, агар решаш ҳаром бошад, баъзеҳо мегӯянд ки фоидаҳошам ҳаром аст. ва баъзе уламо мегӯянд ки фалаҳу ма салаф, то тавба карданаша, яъне он чизе ки гузашт, Аллоҳ таоло бахшид мегӯянд. лекин бояд аз он пулои ҳаром халос хӯрад. масалан тиҷорати ҳалола шурӯъ кард, пулои ҳарома ҳамаша буроварда тоза кард. яъне ба ҳар ҳол барои ҳамин амалҳош аҷр мегирад ва бо ҳамин яъне ба касби ҳалол гузашта мерад. ба ҳар ҳол кӯшиш карда. баъзе уламо гуфтанд ки ҳама пулои ҳаромаша биёраду ба маркази исломию ба ягон ҷои мусулмонҳо оварда супораду, яъне ин иҷтиҳоди баъзе уламои муосир аст, оварда пула супораду баъд омада қарз гирад. аз ҳамин муассиса қарз гирифта, қарз кати кори ҳалолаш шурӯъ кунаду қарза баргардонад ба муассиса. мегӯяд аз муассисаҳои хайрие ки яъне ки ба хидмати мардум ҷудо кардаги ҳастанд вақтошона. муассисаҳои хайрия аст, аз пулдоро пул мегирану ба камбағало сарф мекунанд. пулашо бурда онҷо тияд мегӯянд, баъд ҳамаҳо қарз гирад. ин иҷтиҳод аст акун. қарз гирад, чунки ин мол ва моли онҳо шуд, аз онҳо қарз гирад, тиҷорати нава шурӯъ кунад. хай одаме ки пули ҳаром кати пулдор шудагӣ ҳаст ку, фарз карем як одам $100 миллион пулашай, ҳамаш ҳаром. ҳамин одам агар озем $100 миллион ҳамаша дар роҳи Аллоҳ хайр кунад, соф шавад, ин метавонад бо пули нав кади бизнес кунад, чунки ин аллакай
آبروی پولدار شای دیگر پولدارا اینو دستگیر میکنه. مثلا میرد قرض گرفته میتوند، میرد ایگام زباد نسیه و بار میگیرد و کار سر کرا میرد، از سیمنزه و سیمونت میگیرد، زمین نسیه و میگیرد و ساخته میگیرد دومه با پول حلال کتی این دفع. چون که این به آبروش هست که آدمو میتین برای این ملکه میشه، برای همین توکل به الله کنه، توبه کنه، پولای برو را جاهای نغز بصرف کنه و پول حلال کتی شروع کنه. حالا مادامی که در این دنیا یک روز زنده هست، 2 روز زنده هست، حال جانش در تنش هست، حال امکانیت دارد، همین کارای کند. چون که پگاه فردا وقتی که ما از این دنیا میگذریم دیگر دنیای هست که فقط حساب و کتاب است و عمل نیست. امروز امکانیت عمل کردن هست، امروز امکانیت تغییر یافتن هست. وقتی که جانتان برآمد دیگر فقط حساب و کتاب است، فقط حسرت و ندامت و پشیمانی هست. بنابراین برادرای عزیز، کسانی که پول و مالتان حرام است خلاص خودتان از پول و مال حرام. کسایی که کسب حرام دارد، کسایی که عملهای بد دارد توبه کنید. یعنی این روزهای مبارک، روزهای ذوالحجه، کسی اگر همین سخنها را میشنوید، البته الله تعالی برای شما یکی خواست است که شنیدید سبب هدایتتان شود. کسی خبرکش است به همین دیوارهای خانهش هم جاش بنویسد که خبرکشی بس، خبرکشی بس، تلفناش به هم جا زمیتکه ها و خبرکشی بس. اگر نمیشده که باشد جاش تغییر تید، تلفنش تغییر تید، یارو دوستاش تغییر، اگر خبرکشی و دست و پاهاش عادت کرده باشد، زبان و چشماش عادت کرده باشد، خواهد که از همین کار بنده دنیای ترک کنه، یگان افریقا رود، یگان جای رود که تاجیک نباشد تا اینکه خبرکشی نکند. وای بر حال خبرکش ها. یک جمله خبر میکشونید دنیا آخرت تا میسوزد. یک خبر میکشید یا آدم حیاتشو میسوزانید، دنیا آخرت خودتان میسوزد. ممکن به 7 پشتتان تاثیر کند این خبرکشی شما. بنابراین این روز فرصت است برادر عزیز. کسی خصلتی بد دارد، کسی آمیخته به گناه است، کسی پول حرام دارد، استید برادرها، توبه کنید. این برای فایده خودتون است، نه فایده الله تعالی، نه به فایده شریعت. الله تعالی بی حاجت است اگر تمام آدم ها گناه کند، تمام آدم ها حرام خوری کند، به الله تعالی یگان ضرر نیست، به دین الله تعالی یگان ضرر نیست. این دین دینی عزیز هست، لا اکراه فی الدین، در دین مجبوری نیست. برای چی مجبوری؟ برای اینکه این دین همین قدر بی حاجت است که حاجت ندارد که اون کسی التماس به دین من داره، التماس مسلمان شو، التماس طبق شریعت کار کنه. این دین کریم است، این دین عزیز است، این دین بی حاجت و بی نیاز است، این دین به فایده شما است. کسی طبق دین کار میکنه برای فایده خودش است. پیش از آن که پشیمانی انگشتی ندامت گزید، امروز امکانیت دارد کسی که جانش حالی هم در داخل تنش باشد خوشا به حالش بازگشت به سوی الله تعالی کند، از تمام مالهای حرام، از تمام خصلت‌های حرام باز استید. برادران و خواهران عزیز، خاصتا کسانی که به گناه‌های تولد کننده گرفتار هستید، گناهتان گناه تولد کرده می استد، باز استید از گناه ها. الله هدایت کند.